Pozdrav drugari. Jovana Jeremić uhvaćena sa dečkom. Jedno drugo obasipaju strasnim poljupcima. Voditeljka ne može da sakrije emocije. Ja mislim da ih ona i ne pokušava da sakrije. Pokazala je koliko je njihova ljubav jaka. Ja mislim da će vrijeme pokazati koliko je njihova ljubav jaka. Voditeljka Jovana već nekoliko mjeseci uživa u romansi sa biznismenom, vlasnikom lanca pekara. Prije 2 godine, za Božić, na Pinku, ovaj pekar je poslao česnicu i poklon za Jovanu. Oni se poznaju već 2 godine. Gledao sam snimak kada on govori želim vam puno zdravlja, sreće i ljubavi što više. Ovom pekaru se Jovana 2 godine sviđala. Da li su 2 godine u vezi ili su tek sad ušli u vezu? Ne znam. Ali da li su oni 2 godine u vezi, a krili su to, ili su tek od skora u vezi, ne znam, ali znam da sam gledao snimak prije 2 godine kada on Jovani poslao poklon i posebno naglašava da joj želi što više ljubavi u novoj godini. Vezu su prvo krili, a kada su shvatili da je njihova ljubav velika i prava, podelili su to sa ljudima. Ovo mi liči da su možda i 2 godine krili tu vezu, jer Jovana je sama preko 2 godine. Sad ide kako se bliži dan zaljubljenih, Jovana je objavila nove slike sa svojim dragim, a porukom je jasno stavila do znanja da je njima praznik ljubavi svaki dan. Pa onda i ne moraju da slavi dan zaljubljenih. Ne slikamo se samo za dan zaljubljenih, nama je tako svaki dan, poručila je voditeljka jutarnjeg programa uz pesmu Vejte snegovi od Zane. Ja koliko znam, Vejte snegovi je malo i balada i malo tužna pjesma. Ali inače, Jovana i Dragan su uhvaćeni na proslavi večeras u Beogradu, a emocije i strast nisu mogli da zadrže ni pred paparacima. Dragan je nije ispuštao iz ruke, a onda je pao i sočan poljubac. Ja mislim da su to oni baš i htjeli da pokažu pred paparacima. Ali, da znate ovo, oni su možda 2 godine u vezi.